Reformistička stranka počela je danas kampanju za formiranje regiona Srpski jug, koji bi bio sastavljen od 30 opština južne i istočne Srbije, koje bi dobile svoju autonomnost. Kako istakao Aleksandar Višnjić, predsjednik Reformističke stranke na konferenciji za novinare, ova partija je pokrenula inicijativu da jug Srbije kroz formiranje svog regiona dobije svoju autonomiju sa svojom skupštinom, izvršnim organima i sredstvima u visini 7% republičkog budžeta poput autonomne pokrajine Vojvodina zbog neophodnosti institucionalizacije, samostalnosti u korišćenju sopstvenih resursa i sprečavanja migracije stanovništva. Cilj je da sprečimo dalje siromašenje i krađu i što plansko, što i neplansko stihijsko uništavanje resursa i života ljudi sa ovih prostora. Hoćemo također da sprečimo migracije dalje. Nema Srbije ako nema srpskog juga gde će ljudi živeti na prostoru srpskog juga, u srpskim gradovima i selima i privređivati. To je ono što mi hoćemo. Mislimo da je u ovoj političkoj konstelaciji, to smo videli poslednjih 20 godina, od partije do partije koje su sve veoma centralizovane, nema pomaka, od izbora do izbora također nema pomaka. Pored formiranja zajednice opština Juga Srbije, neophodno je promeniti izborni zakon i ponovo uvesti većinski izborni sistem da bi stanovnici nerazvijenog Juga Srbije dobili adekvatan broj narodnih predstavnika u Skupštini Republike Srbije, srazmerno njihovom broju i koji bi štitili njihove interese, kazao je potpredsednik Reformističke stranke Zvonko Stojiljković, dodajući da je komparativna prednost Juga poljoprivreda, ali i u zavisnosti od opštine do opštine gajenje različitih kultura. Svima su u vreme predizborne kampanje puna usta regionalizacije, decentralizacije i ravnomernog regionalnog razvoja. Mi ne želimo da to bude floskula. Sada nije predizborna kampanja, mi se zalažemo za regionalizaciju, decentralizaciju, ali stvarno. I stvarno želimo da se svi regioni ravnomerno razvijaju. U onom momentu kada budemo formirali zajednicu opština Srpski jug, formirat ćemo kancelariju koja će se baviti forsiranjem komparativnih prednosti svakog regiona. Nemamo ništa protiv da se svaki region razvija za sebe, ali region Srpski jug mora da razvija poljoprivredu. Ako se radi o Topličkom okrugu, to će biti višnja i šljiva. Ako se radi o Pčinjskom, o Leskovačkom okrugu, to će biti paprika i ajvar. Dajmo da forsiramo da to budu strateški proizvodi ovog regiona. Žito nama ništa ne znači što je strateški proizvod Srbije. Poštujemo Vojvodinu kao region, neka se bore da imaju što bolje uslove, da forsiraju svoje proizvode, ali dajte, dozvolite to isto i nama. Podršku za ideju reformisti očekuju pre svega od Ujedinjenih regiona Srbije koji su imali regionalizaciju u svom predizbornom programu, istakao je predsjednik gradskog odbora, reformista i odbornik u Skupštini grada Dejan Mitić, dodajući da se podrška ipak očekuje i od Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Ali ne vidim zašto ne bi podržali Napredna stranka i Demokratska stranka takvu inicijativu kad su sve proevropske zemlje, a ovo su sad proevropske stranke i Demokratska i Napredna stranka, zasnovane na sistemu decentralizacije. Zašto smatrate formiranjem jednog regiona da može ugroziti neku državu? Švajcarska je sastavljena, ne bih sad da upotačam broj regiona, pa niko ne postavlja pitanje kad će se Švajcarska raspasti na te regione. Tako da je osnovni sistem razvoja jedne zemlje u decentralizaciji, jer svaki region može prepoznati svoje potrebe i na te potrebe reagovati. Ne vidim kako bi Beograd prepoznao potrebe Leskovčana. To je osnovno, zato očekujem podršku svih građana, pretpostavljam da su to građani Leskovci i članovi Napredne stranke i dalje Leskovčani i mislim da i oni žive kao i mi, bez obzira u kojoj stranci pripadali. Mislim da je to osnova i osnova je da nijedna centralistička zemlja, građani centralističkih zemalja ne žive dobro. Znači, prednost i kretanje ka boljem životu i kretanje ka boljem standardu je baš u sistemu decentralizacije. Pored političkih stranaka, reformisti će se pismeno obratiti svim opštinama da se iznesne o formiranju Juga Srbije, a počeće sa opštinom Trgovište. Podršku za svoju inicijativu očekuje od građana, ali i ostalih društvenih činilaca, nevladinih organizacija, sindikata i unije poslodavaca. Ukoliko opštine ne prihvate ovu inicijativu, u akcionom planu reformista je pokretanje kampanje među građanima, odnosno potpisivanje peticija za autonomnost Juga Srbije.